Ovaj prenos omogućio vam je ESI, generalni sponzor serijala. Sve je spremno, svi su okupani, svi su na broju, svi su sređeni, svi su u formi. Gospodine. Ljubazni, samo malo leđa ako nije problem. Kakav problem, sve za vas, ali samo da kažem, počinju vitezovi iz Blata. Da, dragi gledalci! Dobar dan u kuću! Evo nas, tu smo na studiju! Jer počinju vitezovi iz Blata! Pobedi vazduh, pobedi zemlju, pobedi vodu, postani vitez iz Blata. Danas također ludilo takmičara. Vidjet ćemo ko će biti sposoban da pređe ove straobalne prepreke, a naravno da bi oni ostali u formi, za to nam pomaže naš generalni sponzor Multikompleks. Evo pogledajte, to je taj fenomenalni preparat i još mnogo preparata ćete vidjeti na poligonu kao što je Nodol i tako dalje i tako dalje. Zahvaljujemo se firmi ESI. Današnje vreme jako dobro za takmičenje. Tako je, sunce nije jako, a toplo je, dakle mogu da se ostvare vrhunski rezultati. Na kladionici danas mnogo tiketa je uplaćeno, a da vidimo na koga su uplaćivali te tikete. Evo pogledajte koji su glavni akteri današnje epizode. Samo bude adrenalinski Einspritz. Devojke, ko ste da ste dobre ste. Raspoloženje na najvišem nivou, svi su spremni, takmičenje može da krene. Bojana, gde si? Tu sam, svi fantastični, a ja ništa, jeli? Najbolja! Najbolja, prva među jednakima. Da, pusti sad ti tu priču. Dobro, ništa, prvi takmičar za danas, diplomirani ekonomista. E sad, mogli bi da vidimo da li će diplomirati ove poligone. Šta vi mislite, momci? Hajde da vidimo prvog takmičara, Vladimir Snilić ili Smilić. Hoće nam reći tu dilemu. Moje ime je Vladimir Smilić, I have the power. Kako me zovu? Predsjedniče. Nisam opterećen. I have the power. Ja imam moć. Dosta je bilo. Udarala me struja više puta. Opasuljiš se dobro i onda znaš šta smeš i šta smeš. Nije to je žilavo. I have the power. Vraćamo se posle njegovog profila. Jedno čekam. Da, dragi gledalci, bit će to jako uzbudljivo. Molim vas, nemojte da proverite kanal, jer ovo nećete imati priliku da vidite u reprizi. Ja se borim koliko mogu. Ćao! Ćao. Šta radiš? Moj veći mikrofon. Zaista sjajno! Zaista si sjajan! Rimski ogrtač. Nego? Reci mi, je li imaš neku onu rečenicu za početak? Hajde da osvojimo ovu teritoriju. Hajde da osvojimo teritoriju! Tako se to radi, Vladimire! Skidaj se. Vlado, reci mi jel ti Del Piero nešto u rodu? Alla vera na škirpe. Alessandro mi dispiace ma non posso, grande giocatore di calcio. Scusi ragazzi, che ne frega respirare, noi vogliamo Totti go. Ajmo Vlado! Idemo, 1, 2... Pali! I evo ga, mali scusati, Vladati! Risposta quandere di tutti mreža, ragazze, u vrh igragare! Oh, aiuto, lasciatemi cantare! No cantare! Lasciate tutti i frutti, evo ga tutti i frutti na vrhare mrežare! Scaccare e giampare, naveggiare! Come Spider-Man! No, come Spider-Man! Ragazze bene tutti i riti! Va risposta la prossima settimana! Stepenize, ragazzi, scoc! Mamma mia! Che blamatico! Che blamatico!
Aiuto! Aiuto, pizza signorita, ragazzi! No, cetverte kumare! Tunello! Scusate un'altra volta! Andare via, bocca al lupo! Bocca al lupo! Vai, Vladimir, ma che cosa fa? Che cosa fa Vota? Dubina, Acqua! No ragazzi, Brasilo, occupare, rubare! No, scappare! Io voglio stare balancicare, no ragazzi! Piano giocatore, non posso, ma che cosa succede? Vladimir! Andiamo Vladimir, ragazzi, succede! Acqua, Vladimir! Avanti, che ne frega respirare, noi vogliamo! Avanti per la Repubblica, la nostra notificazione di Vaticano, popolo non mangiare, pizza! Pizza, che ci appare, oh, non sgare, che ci appare, insomma, slinare! Silenzio, sempre creduto, che ne frega? Due. Ok. Dali si spreza, pitanje, Vladimire! Ajde. Kako se zove teniser Del Potro? Martin. Prezime? Martin Del Potro. Može! Uključit ćemo italijanski komentatori. Ragazzi tutti bene, taccio odgovare. Come scoci? Buci di Mosca, di questa ragazza! Aggiunte l'amore del Piero tutti! Vai, Vladimir! Leva, manare, scusare, pritiscare! Bio si više nego dobar, ti zadovoljan? Zadovoljan. Šta ti je bilo najteže? Što mi pusti onaj konopac. Konopac, jel? Jeste. Pa to, tako i... Partizan šampion. Partizan šampion, dobro. Sine, vidio sam da imaš neke skrivene vrednosti. Pozdrav, multikompleks za muškarce. Izvoli. Bravo, bio si hrabar, vidimo se. Da li si sposoban za još uzbuđenja koje nam nosi ova emisija? Pa u potpunosti sam spreman! Ajde da vidimo šta nas čeka dalje! Ajde da obolimo zajedno! Vitez iz Blata. Idemo sada uz ove kadrove divnog Pacifičkog okeana. Šta je to? To je blato. Čudovište iz Loch Nessa. Poštovani prijatelji otvorenih preloma, dobro večer i dobrodošli nazad u emisiju Vitezovo iz Blata. Pred nama je sljedeći takmičar. Sjajno ime. Ajde da vidimo, pre nego što vidimo takmičara, pogledajmo ove dve žabe, levo i desno. Jedno si ti, drugo sam ja. Odoše. Tako je. Vitez iz Blata. Imamo jednu bivšu misicu koja u slobodno vreme samo koristi fitness, kada sprema ručak fitness, kada jede opet fitness, kada šeta opet fitness, kada se oblači opet fitness, da vidimo fitness misicu devojku. Ćao, ja sam Katarina Jevtić, dolazim iz Beograda, po zanimanju fitness instruktor, vlasnica fitness studija Fitness House. Dobro, hoćemo zagrevanje? Može! Trenirala sam kickbox. Idemo gore! Low kick, šta hoćeš? Pa ćeš da dođeš? Vežbajte redovno, hranite se zdravo. I toliko od mene. Polomit ću čaše od kristala. Ne znam da pevam, jako loše pevam. Veruj mi, ne mogu. Drugi put, a neću. Veruj mi, drugi put, a neću. Ne, nema šanse. Polomit ću čaše od kristala. Veruj mi, ne mogu. Drugi put, veruj mi, neću. Ušla sam u Vitezove Blata. Tableta neka, fitness kad se oblači, fitness neka tableta. Šarene pilule za lilule. Da. Možda bolje da pitamo uživo iz prve ruke devojku koja se nadam već spremila i već je tu pored Bojane. Bojana? Misica i ja, fitness devojka i ja. Šta vama, momci, nije jasno? Šta je fitness, jeli? Kako, nije ništa jasno. Kako da im je jasno u životu nisu digli kašiku. Momci, najbolje vežbanje u Fitness House studiju, samo ovo je ženski Fitness House. Žao mi je, nemate mesta tamo, nema ulazka. Obrati pažnju, gledaj ovo, idemo. Step in, step touch, step in, step touch. V-step. Kako? V-step. V-step i mi-step. Ajmo. V-step, evo ga. Pa mi radimo, V-step. Radimo. Ništa, nemoj ti njih puno da slušaš. Nisi spremna? Spremna sam, ovo leto je jedan veliki izazov za mene.
Ovo leto? Mislim da ću sve preći ovo. I ja isto mislim. Ne da mislim, nego potpuno verujem u tebe. Hoće ostaviti te džozle? Da. Ovako dobro stoje. Može i kući da ponese. Vidi oktopoda koliko glavu ima. Bože, oktopode. Palim pištolj. Okej. Fitness, kreni! Dragi gledalci, sad će da se uključe Safet i Mirko u prenošenje ove fantastične fitness instruktorke. Žavela, tačela mavadrun. Mavadrun da baraveću karabu tegane. Ankala na kičma krt slomila, šuh televizija. Šuh nog kičma slomila enda mreža kure udarat ura. Te udaret varo sa ostruvom levo. Katarina je tamange, a Savela učeta je mijavea. Katarina, šuh Veslanda kuravte čaftala. Veslande šuh televizija, Katarina kala na kičma krt. Katarina, će se udaviš. Nemoj tako. Katarina, priđi lepo da uvatiš za mreške. Evo ga mreške, ko šaranče. Evo ga, mreške se prvo. Jako je bitno da se koncentrišeš da izađeš napolje. Sučerdande river dance na jastu Katarina. Da river da Patrik svezi. Na river da ti vreme šuhtela, na vreme. Skoči na traktor gumu. Na traktor gumu da ne udariš glavu. Vodi računa. Ela daje, dikla. Kaži, Divi je skinula se u majicama, ej. Ajde, izeo te fleš, udari se, bre. Padi, bre, jao, ne, jao. Šupanela, ajde sad, daj ga. Kavela gidam dade. Tutu na gas. Šurbetla ti kjeftala dikla. Šurbetla ti ga banala. Čikanone none u blato zarone. Begaj da ne zaroniš, neka ramasala kroz blato zaroni. Vreme ti ga usteklo, Katarina, sukno se mange ti ga, vreme ti ga ustekla. Koja je ti omiljena boja, Katarina? Crvena, što crvena, pa što liči na narančastu. Ajde, plivaj, daj joj veslo. Ajde, vesela, fitness instrukcija. Ajde, istrošila je se baterija. Šuh pura kavela fitness, a? Pura kavela fitness, ti ga nema sad za ga prodadiš, a da kitna. Zaroni, akalamare, Zaroni. Amar, Roni, Geronimo. Roni akavela, devojčica. Simaroni, školjke da namata. Keske čike kjelava. Ostala bez kravata. Dari, daj ruku, bre, bre, ćeš se udati, bre. Vidiš da nema ti. Daj rubači da čujem. Zašto su ti kose pobelele, druže? Isteklo je vreme, ali bila si odlična. Majke mi, bila si mnogo dobra. Baš mi je žao. Čekaj da pitamo Žareta i Mareta, možda imamo mi neku mogućnost još, što da ne, fitness devojka, bivša misica, ne pojavljuje se svakog živog dana. Ipak sam se predomislila, pustit ću vas u fitness studio. Da, može, ajde. Sad je kasno za novi početak. Objasni, Katarina, a kolika ti je želja da ideš u drugi krug? Nemam više želju. Nemaš želju u drugim krugom? Nismo se tako ima želju, ima. Koliko želju imaš? Žao mi je, ali nemam snage. Pa dobro, ali stvarno si bila odlična. Hvala. Dajte jedan aplauz podrške za Katarinu Jeftić.